Možemo početi. Dakle, današnje glavno pitanje je bilo imaju li morske kornjače kulturu. Prvo ćemo se upoznati malo sa našim prvim glavnim protagonistima što su morske kornjače i sa kulturama kasnije do kojih dolazimo. Ovo smo pripremile ja i kolegice Lucija i Marta. Mi smo sa biološkog odsjeka PMF-a, sveučilišta u Zagrebu. Eto, sudjelujemo na Festivalu znanosti, malo da raširimo znanja onome o čemu učimo i čime se bavimo gotovo svaki dan. Pa krenimo sa prezentacijom. Prvo bi bilo dobro upoznati morske kornjače o kojima se pitamo imaju li kulturu. Kasnije ćemo definirati kulturu, ali ajmo vidjeti što se s njima događalo. Kornjače su prisutne na našem planetu već jako, jako dugo, više od 100 milijuna godina. A to znamo i prema fosilima. Recimo na ovoj slici je fosil jedno od najvećih morskih kornjača za koje znamo, što je arhelon. U prijevodu sa grčkog jezika to znači prva kornjača, a on je bio prisutan prije više od 65 milijuna godina. Da bi vam to stavili malo u percepciju, ljudi kao vrsta su se pojavili prije otprilike 550.000 i 750.000 godina i tu govorimo o tisućama. Ovdje govorimo već o milijunima, to je puno veća razina na kojoj pričamo. Tako tu su puno dulje nego mi. A sam arhelon je bio jako veliki, negdje 4,5 metra duljine i raspona od peraje do peraje 4 metra, teška 2 tone, kao 2 konkretna auta. On se kretao po tim, valjda u ono doba malo toplijim i tropskim morima i ovdje možete vidjeti koliki je bio u usporedbi sa čovjekom. Danas nemamo toliko velike morske kornjače, ali imamo njihove potomke i to trenutno 7 vrsta. S obzirom da je 7, mislila sam ih proći svaku zasebno, čisto da se malo bolje upoznate s njima, a sva dodatna pitanja uvijek možete staviti u chat ako nešto vas zanima. A za početak, njihove generalne značajke su da možemo ih naći gotovo svim oceanima koji su dovoljno topli. Zašto? Zato jer su one hladnokrvne, tako da njihova temperatura tijela ovisi o temperaturi okoliša. Često se zagrijavaju izležavanjem na suncu i s obzirom da su neke od njih jako velike, čak ta masa, veličina kornjača im može omogućiti da svoju tjelesnu toplinu zadrže malo dulje i možda se kreću nekim hladnijim morima, ali uglavnom vole toplija mora generalno. Hrane se svim i svačim, imamo kornjače koje su čiste vegetarijanke, a s druge strane imamo kornjače koje vole i meso i morsko povrće, naravno žderu sve što stignu. Povezuju kopno i more, nisu samo morske, ajmo reći, u nekom trenutku kad trebaju se razmnožiti, onda liježu svoja jaja na kopnu, na plažama i time povezuju ta dva ekosustava, o čemu ćete čuti malo i kasnije. Ali generalno, jednom kad male kornjačice dođu do mora i odrastu, žive same, nije da se baš pretjerano druže, osim u vrijeme parenja kad dolazi do sukoba ili grupnih gnježđenja ženki na plažama. Pa možemo krenuti po redu, čisto da vidite kornjaču po kornjaču. Ovo je jedna od najvećih sedmopruga usminjača. Ovdje možete ispod svake slike koja bude u buduće vidjeti njen latinski naziv ili naziv na hrvatskom uz status ugroženosti, je li samo smatrano osjetljivom ili je zaista kritično ugrožena vrsta. Ova još nije toliko ugrožena, ali je na promatranju. I posebno je po tome što za razliku od ostalih kornjača koje možete vidjeti na ovoj slici, ona nema nužno velike koštane ploče kao svoj oklop, nego je prekrivena sa manjim pločicama ispod debelog kožnog oklopa. Kod nas u Jadranu ćemo je jako rijetko vidjeti i obično kad se primijeti ili vidi od strane institucija koje prate to, bude velika vijest, ona je dobri duh mora, misteriozni glas. Sljedeća nam je malo češća, pacifička maslinasta želva koja više voli trope, tako da kod nas ju nećemo vidjeti. Ona je jedna od mesojednih kornjača, karnivor je. A kareta, glavata želva, je naš glavni protagonist danas, ali o njoj ću malo više kasnije kad prođemo sve ostale kornjače. U Jadranu nje ima najviše, tako da je možemo često u stvari susretati. I ona je također karnivor, nekad joj se slučajno zametne neko povrće u prehranu, možda bi ju mogli nazvati svejedom, ali o tome malo više kasnije. Zelena želva je vegetarijanac u ovoj skupini.
Ona je popularna na Havajima, a sa svojim snažnim kljunom nekad može zagrepsti i u koraljne grebene, ako treba. Kempijeva želva, tu smo već došli do ugroženih vrsta. Ona je jedna od najmanjih i najrijeđih. Zašto je toliko ugrožena? Zato što je jedna od rijetkih koja se isključivo gnijezdi po danu, tako da svi krivolovci koje zanimaju njihova jaja mogu točno pronaći lokacije na kojima se nalazi i tako smanjiti broj malih kornjačica koje bi nastavile svoj život u moru da nije bilo krivotvorenja, ali sad su takve aktivnosti regulirane, pa nadamo se da će se njihovi brojevi povećati. A uz Kempijevu želvu ugrožena je i karetna želva. Vidite kako je lijepa što se tiče izražajnosti ovih pigmenata na njenim perajama, a ona je također izlovljavana i uzimalo se jaja, ali jedna od posebnosti tu je da su njen oklop koristili često kao i ukras. Nadamo se da je danas puno bolje stanje nego što je zadnji put bilo zabilježeno vezano za njihovu ugroženost. A zadnja u nizu nam je ravnoleđa želva koja vidite je ovdje na slici i tu da je jedina koja ima tako malo ravniji oklop. A posebno je što od svih kornjača koje sam navela ne voli baš ići predaleko od svog staništa, ne možemo je naći na cijelom svijetu, nego više manje uz Australiju i njezine obale, tako da se ne smatra toliko ugroženom, ali nedostaje i podataka za nju samu. I sad kad smo ih sve prošli, možemo pitati koja je najčešća kod nas. Upravo glavata želva, kareta. Prostranjena je po cijelom svijetu, ali imamo vlastitu populaciju ovdje u Sredozemnom moru. Ova crvena točka smo mi, otprilike, naš Jadran. I populacija glavatih želvi koja se nalazi ovdje rijetko kad zalazi u Atlantik. Tu i tamo neka možda zaluta, ali naše želvice uglavnom se izliježu u Grčkoj, na grčkim sunčanim plažama i onda odlaze u Jadran na hranjenje ili odmaranje. One su dugo živuće. Ono što mi znamo je da žive do 65 godina, možda i dulje. Zapravo nema nekakvih zapisa o tome koliko zapravo dugo žive, ali 65 je neka brojka oko koje su svi složni, a spolna zrelost im nastupa tek nakon 15. godine života, što je relativno kasno u životinjskom svijetu, obično budu spolno zrele ranije. Druga je najveća vrsta morskih kornjača. Nakon našeg prvog dobrog morskog diva, morskog duha, prve velike kornjače koje sam pokazala, dolazi naša glavata želva, koja je prosječno dugačka 1 metar, a teška do 135 kila. Pande su otprilike 150 kila, tako da tu su negdje prijateljice po težini. Godišnje možemo pronaći oko 5000 gnijezda samo na obalama Sredozemnog mora. Znači u svijetu ih ima još čak i više, a svako gnijezdo se sastoji od 80 do 120 jaja. To je puno malih želvica koje se izlegu. Ali ono što ne znamo je kad se male glavate želve izlegu, što točno rade? Odu u ocean, počnu se hraniti, ali tu istraživači gube trag o tom periodu razvoja od malih glavatih želvi do želvi koje mi susrećemo svakodnevno u našim morima. Ono što znamo da odrasle želve se onda hrane i prezimljavaju kod nas u Jadranskom moru, ali ne gnijezde se, barem ja nisam našla informaciju o tome. Čisto da završimo naš intro o kornjačama, one danas imaju mnogo prijetnji koje utječu na njihovo preživljavanje. Vidjeli smo da su neke vrste kritično ugrožene, neke su malo manje. Glavni predatori bi bili morski psi koji su dovoljno veliki i snažni da ih napadnu i pojedu, ali i lukave lisice koje mogu doći do jaja i ukrasti ih u sezoni gnještenja. Ali danas im to čak i nije najveći problem, već su to ribarske mreže ili koče koje brodovi vuku za sobom ili mreže stajačice u koje se one zapletu. S obzirom da kornjače moraju izaći na površinu, moraju udahnuti zrak, jednom kad se zapletu u mreže, one to ne mogu učiniti i mogu se i ugušiti. Ali ako ribari na vrijeme primijete kornjače u svojim mrežama, mogu im pomoći da dođu sebi i nastave dalje. A drugi i treća najbitnija stvar smo u biti mi, kao ljudi, devastiramo njihov okoliš koji one prvotno koriste za gnješćenje, za svoje mlade. Mi obožavamo sunčane, prekrasne pješčane plaže, ali tako to vole i kornjače, što znači da im oduzimamo
mjesto gdje bi se one mogli gnjezditi, tako da se moraju seliti. Isto tako našim zagađenjem okoliša utječemo od samog mjesta gdje se gnijezde do toga da kornjače često ne znaju prepoznati možda razliku između plastike i plijena, tako da jedna od najvećih kornjača, ona prva, ona izričito voli jesti meduze, a vrećica u moru može izgledati slično njoj, što znači da će pojesti plastiku i ta plastika se može zaplesti u cijevima. To su jedne od najvećih prijetnji danas na koje mi možemo utjecati, ali o tome malo više kasnije, zato što ste došli čuti imaju li morske kornjače kulturu. Da bi mogli odgovoriti na to pitanje, moramo postaviti što je to kultura. Je li to kultura u smislu ponašanja, kao što kod nas ljudi pričamo koliko je netko kulturan ili nije, ili je to nešto drugo. U biologiji kulturu definiramo kao umjetni uzgoj bakterija, mikroorganizama, što su male životinjice okom nevidljive koje mogu živjeti posvuda zapravo, pa tako i uz kornjače, na kornjačama. Mi tražimo upravo te kulture. Imaju li morske kornjače kulturu mikroorganizama, malih životinjica na sebi, onih koje ne možemo vidjeti golim okom. A to možemo otkriti sa našom glavatom želvom Elon. S obzirom na prijetnje koje sam prethodno spomenula, upravo je Ela bila, mislim da je bila udarena brodom i malo ošamućena. Prosti, Klara, na prezentaciji se to ne vidi. Mi imamo slajd prijetnje morskim kornjačama zadnji. Čekaj. Barem meni, ne znam kako je drugima, možda. Možemo vidjeti u chatu. Niko ne piše ništa, ali meni... A Marta, jel kažeš? Mi isto ne vidimo je. Da. Trebala bi biti prethodna. Znači, prijetnje su bile zadnja. Sad je dobro. Ajde, probaj. I sad se pokrenuo. Da. Jesmo došli do kulture? Da. Sve pet. Kultura i definicije, što ste čuli, ali niste vidjeli. Dobro, nema problema, idemo dalje. I naša glavata želva Ela, nadam se da je sad u redu. Super, ja. Odlično. Dakle, uz našu glavatu želvu Elu, koja je, pretpostavljam, ne sjećam se dobro, udarena brodom, mislim, ili nađena u mreži negdje oko Zadra, doveli su je u akvarij Pula, gdje se često brinu za ovakve kornjače, imaju centar baš za zbrinjavanje ozlijeđenih kornjača i ona je trenutno na oporavku. I na njoj možemo vidjeti da žive razna živa bića. Znači, nije samo kornjača, već imamo i druge organizme koji su na njoj. Ali ovo su organizmi koje mi možemo vidjeti. Znači, to nije ta kultura o kojoj mi pričamo trenutno, ali čisto za pokazati. Nadam se da ovaj video bar djelomično ide. Imat ćemo ga kasnije na YouTube ako treba. U svakom slučaju, vrtit će se ponovo. Mi njoj prekrijemo glavu ručnikom da se ne stresira previše, što je šok imati puno ljudi oko sebe jednom kad vas dovedu, izvuku vas uz more i dovedu vas u centar. A na njoj vidimo ovako kružne bijele komade i zelene naslage uz nešto crvenih na kraju oklopa. O čemu se tu radi? Ovi veliki bijeli okruglasi komadi su rakovi vitičari koji se zaljepe na oklop kornjače i tu žive, jedu, čak se malo i ugnijezde više u njen koštani oklop, čime nanose štetu. A s druge strane, na zadnjem dijelu oklopa imamo crvene alge, koje se tako vidimo golim okom, crvene i zelene alge koje su malo veće tu. Znači to još uvijek nisu te kulture, ali su jedni od stanovnika na glavatim želvama. A sad, kako vidjeti nevidljivo, kako vidjeti te mikroorganizme o kojima mi pričamo, koje želimo pronaći? Jedan od načina je upravo otići na terenski rad i prikupiti materijale, one koje možemo vidjeti i nadati se da će uz to proći ovi drugi materijali, u naše bočice za uzorkovanje. I to radimo uglavnom sa ovakvim četkicama i uzimamo sve što stignemo, sastružemo cijeli oklop, to kornjači ne šteti jer ona često se lišava površine, ima kožni prijelaz preko tih koštanih ploča, tako da to se sve u nekom trenutku odstranjuje. Kako je biološki aktivno, cijelo vrijeme raste, tako se i ti komadi skidaju. Mi prikupimo ono što kornjači zapravo ne treba nužno.
I to moramo staviti pod veliko povećalo da bi vidjeli što je unutra. Osim ovih velikih rakova vitičara i algi, gledamo što se nalazi u tom uzorku pod velikim povećalom zvanim mikroskopom. I to možemo sa svjetlosnim mikroskopom kojim vidimo njihov oblik, boju, vidimo li se kreću možda, ali ne vidimo točno tko se tu nalazi i što se tu događa. Ako uzmemo još veći mikroskop, elektronski mikroskop, onda možemo vidjeti fine strukture. Ovo ispod narančasto je zapravo komadić oklopa glavate želve koju smo uzorkovali, na kojoj su zalijepljeni mikroorganizmi. To je obojana slika, inače su crno-bijele i vidimo da ih je puno različitih na istom mjestu. Osim ovih ovako lijepo imaju ljuštorice sa perforacijama koje znaju izgledati jako pravilno. Imamo i neke manje mikroorganizme tu. Sve to je jedna mješavina na samom oklopu. Ovako to izgleda zapravo kad nije obojano. Vidite mikroorganizme koji nas zanimaju, znači na velikom, ogromnom povećanju, što nikako ne vidimo golim okom, kako su svi smješteni skupa na komadiću oklopa koji je otpao sa kornjače prilikom uzorkovanja. A upravo ovi su nam drugi protagonisti naše priče. Imamo kornjače kao glavnu ulogu i naše kulture mikroorganizama, što su diatomeje, poznate po svojim ljuštoricama i drugim imenom zvane alge kremenjašice. I sad malo više o njima. Žive u staklenoj ljuštorici, baš zato je tako lijepo strukturirana i čvrsta, kao što ste vidjeli na prošlim slikama, sa rupicama, porama koje su specifične za njih. I žive pojedinačno ili tako stisnute u kolonijama. One se nalaze gdje god ima vode. Dakle, mogu biti u moru, mogu biti na kornjačama, kamenjima, gdje god vidite nekakav smečkasti premaz, možda čak i sluzavi, možete pretpostaviti da njih ima tamo. Čak i u blatu, možda, vlažnoj zemlji, posvuda ih ima. I mogu biti veličine od 0,005 do 2 mm. Ja diatomeju 2 mm nisam vidjela u svom životu. Mi se više bavimo ovim koje su male, koje ne možemo vidjeti. A poznate su po tome i jako važne upravo zato što fotosintetiziraju, uzimaju sunčevu energiju i iz toga sebi rade hranu, a pritom recikliraju ugljikov dioksid koji je danas vrlo problematičan zbog količina koje su prisutne na zemlji, zbog raznih stvari, ljudskih aktivnosti. I moglo bi se reći da barem 1/5 kisika dolazi od njih. One proizvode jako puno kisika na zemlji, kako se nalazi u morima, jezerima, rijekama, posvuda. Svaki 5. dah bi mogao biti zapravo njihov. Kako mi možemo doći do kultura diatomeja? Vidjeli smo na ovim slikama da su na kornjačinom oklopu sve nekakve mješavine i mikroorganizama i velikih organizama koje vidimo. Kako uopće dolazimo do samih kultura? Nama je u interesu, kad smo definirali kulturu, rekli smo da je to umjetan uzgoj mikroorganizma u laboratoriju i obično je to samo jedan mikroorganizam, tako da iz ove mješavine nas zanima izvući samo jednu diatomeju koja bi bila u toj datoj kulturi. I to puno diatomeja, ali da budu svake zasebno, da žive zasebno u našem laboratoriju. Dakle, već smo uzorkovali, ali kako dalje u labosu, što radimo s tim uzorcima da bi došli do kulture? Sad ovaj dio su opet videi, nadam se da funkcioniraju, je prva stvar koju mi trebamo napraviti, vidjeti što nam se nalazi u tom uzorku, prvo onim svjetlosnim, malo manjim povećalom, svjetlosnim mikroskopom, da bi znali imali naših drugih protagonista diatomeja u tom uzorku. I dovoljna je uglavnom kap ili nekoliko kapi vode koje bi se stavile na stakalce i prekrile sa drugim još manjim stakalcem, kako bi to sve zaštitili jedan sendvič koji onda možemo pogledati pod mikroskopom. Eto ga. Ovako izgledaju naši mikroskopi. Neki su malo i veći, malo i bolji. Ovo je mikroskop koji se nalazi u bolje opremljenim sveučilištima, možda čak i školama, ali na istom principu funkcionira kao i možda neki manji mikroskopi s kojima ste se susretali, gdje stavimo naše stakalce s uzorkom na postolje
i gledamo kroz okular i objektive koji povećavaju sliku koja se nalazi ovdje. Možemo namjestiti malo manje, malo veće povećanje, sve da bi vidjeli što se unutra nalazi. I nakon toga, kad smo provjerili što unutra biva, moramo nekako pripomoći tim mikroorganizmima da rastu kod nas. One inače rastu u moru, jezeru, na kornjači, imaju svoje izvore hrane, ali ako ih izvučemo iz njihovog prirodnog okoliša, što će one jesti? Kako će bivati? Jedan od načina je da i mi pripremimo hranjivi medij, tekući, koji je vrlo, vrlo sličan moru, ali sa dodatnim mineralima i nutrijentima koji će im pomoći da se ustabile u našem laboratoriju kao nekakvi laboratorijski ljubimci, ajmo to tako reći. Tako da ovdje vrlo oprezno postavljamo malo medija u ove jažice kako bi naše diatomeje mogle rasti sretno u njemu. Sve na oprezan, treba biti oprezan, treba biti čisto kako im neke druge stvari ne bi smetale iz zraka možda ili da mi kontaminiramo, uvedemo nešto što im se ne sviđa. A kako izvući? Rekli smo da imamo mješavinu tih mikroorganizama i sve to nam se nalazi u uzorku. Jedan od načina kako ih razdvojiti je razrijediti ovaj početni uzorak. Uzimamo samo male komadiće tog uzorka i razdjeljujemo po različitim jažicama, čak i bočicama, kako bi one imale prostora razdvojiti se jedne od drugih da bi mi dobili kulturu zapravo sa kornjača. I ovako to izgleda u našem labosu. Ova bočica prikazuje uzorak u kojemu su se nastanile bakterije. Jako, jako puno bakterija koje su ovako ružičaste boje. Tako da to bi mogla biti nekakva kultura, ali nas zanimaju više ovako malo veće diatomeje. To nije to. A tek u ovom uzorku gdje smo ubacili u nekom trenutku komadić oklopa kornjače, te diatomeje mogu onda sići i napraviti ovakav film sve skupa i čak se odvojiti od podloge. Vidite kako se kreću zajedno sa medijem. Jednom kad smo ih izdvojili i dobili ovakve kulture u bočicama odvojene, možemo vidjeti ovako stanice koje su sve iste. Znači, ovo je jedna kultura, jedne diatomeje koje smo uspjeli dobiti sa oklopa. Ovo je druga kultura, a ovo je treća. Ovdje, na najvećem povećanju od ovog prvog, drugog i trećeg, vidimo čak 4 diatomeje zajedno, koje neke vole rasti ovako u kolonijama, skupa grupno, a neke rastu na vlastitim štapićima i u nizovima, poput ovoga. I fora je što sa mikroskopom možemo vidjeti i njihov vanjski dio, jer zoomiramo, malo gledamo bliže i bliže i bliže, a možemo čak vidjeti, s obzirom da je to staklena ljušturica, i njihovu unutrašnjost, što se događa sa unutrašnjosti stanice ovako na nekoj razini. I ovo je jedna od kultura koja je vrlo aktivna. Vidite da te diatomejice vole čak i šetati u kulturi, ali i ne dolaze same. Osim njih, vrlo često sa njima pokupimo putem i još manje mikroorganizme koji su u ovom slučaju bakterije. Diatomeje kao mikroorganizmi i bakterije kao mikroorganizmi često vole živjeti zajedno. Tako da mislim da možemo odgovoriti na naše pitanje biološko imaju li morske kornjače kulturu. Da, imaju i treba vremena i dosta truda da bi izvukli te kulture sa naših kornjača koji imaju veliki oklop, puno organizama se nalazi na njima često. Treba ovako rad laboratorijski da bi ih mi dobili i mogli nešto raditi s njima. Ali zašto one to imaju? Zašto imaju suputnike na leđima? Od ovih velikih rakova vitičara do algi koje putuju skupa s njima do malih ovako algi i bakterija. Zašto je to na njihovim leđima? Pa zapravo nemamo točan i apsolutan odgovor. Mislimo da im u nekom okruženju one mogu i pomoći, ali nekad ovi veliki organizmi im stvaraju problem, otežavaju im kretanje, otežavaju im gibanje kroz medij, kroz more, jer kad imate nešto na svom oklopu, malo vam je teže kretati se.
ali ove naše male diatomeje kulture tek otkrivamo što one zapravo znači za kornjaču i zašto su važnje. Ono što bi moglo biti interesantno je da možemo reći odakle je kornjača došla na temelju toga što joj se nalazi na leđima. To je jedan od načina na koji bi mogli objasniti i iskoristiti ovu informaciju. A sad kad znamo da morske kornjače imaju kulture, da su ovako kompleksni organizmi koji nose svašta na svojim leđima, pitanje je kako se možemo pobrinuti za njih i njihove kulture u Jadranu. Ako ikad naiđete na morsku kornjaču negdje na obali ili znate ribare, poznajete nekoga kome se kornjača zaplela u mreži ili da je slučajno našao, prva stvar je nazvati 112. Oni onda kontaktiraju druge službe koje mogu tu kornjaču dovesti do veterinarske stanice, provjeriti je li u redu ili nije, trebala joj daljnja pomoć. A ovdje na videu možete vidjeti malu glavatu želvicu koja se zove Koko. Ne znamo je li dečko ili cura još u ovom stadiju, ali znamo da ima ozlijeđeno oko. I to je jedna od najmanjih glavatih želvi koji su dobili u akvariju Pula na čuvanje, to jest da vide što se događa sa kokom i kako mogu pomoći. Tako da hrane sa ribicom na pincetu. Na taj način im možemo pomoći. A dodatni načini su da jednom kad smo već uz more na ljetovanju, ukoliko ste na brodovima, paziti kojom brzinom se vozite, zato što ako se vozite normalnom brzinom, možete primijetiti kornjaču na vrijeme i zaobići, ako ne, onda ju lupite, ozlijedite, svašta se može dogoditi, tako da kornjača bude ošamučena i ne može dalje raditi svoje dnevne aktivnosti i završi u centrima kao što je centar Pula. I naravno plastika, to je sve veći i veći problem danas. Na svakom koraku možete vidjeti upozorenja koliko plastika šteti okolišu i životinjama, tako da trebamo odlagati smeće tamo gdje treba biti, u košarima za smeće. A ukoliko dođete na područja gdje se kornjače gnijezde, vjerojatno ćete biti obaviješteni o tome, s obzirom na tih područja poznata su, pogotovo u Grčkoj i na zapadnim obalama Italije, tako da tu treba biti oprezan ako se nađete na takvom mjestu, da ne nabadate suncobrane primjerice u gnijezda morskih kornjača i oštećujete njihova jaja, kao što se očito zna događati s obzirom na ove inicijative europske. A za ribare postoji kompletan drugi set upozorenja, s obzirom da oni češće dolaze u kontakt sa kornjačama, da ako ih nađu u svojim mrežama, ako ih ulove, ako su malo trome ili se čine mrtve, često to nisu, samo im treba malo vremena da se oporave na palubi i onda kad one postaju aktivnije, malo živahne, dođu do zraka, ih se može pustiti u more, osim ako se ne vide nekakva oštećenja. Ako se vide, onda nazvati instituciju koja bi im mogla pomoći. Tako da postoji puno inicijativa i na europskoj razini za zaštitu ovih morskih kornjača i njihovih kultura, tako reći. A sad htjela bih se zahvaliti samo našem timu. Mi se bavimo malim stvarima na kornjačama koje možemo naći. Imamo suradnike u Puli, Italiji, Grčkoj i kod nas Institut Plavi svijet vrlo često nam pomažu i sa uzorcima. A sad bi bilo vrijeme za pitanja.